Ассаламу алейкум, кадырман кыргызстандык мекендештер, жалпы YouTube көрчүлөр. Ылдам кабар каналынын каттоочулары. Ош Чапалак унаа базары 16 август 20 жыл. Кезектеги чыгарылыш сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Орус автоунааларына кезек келип калды. Барыңыздар, назар салып туруңуздар, биз биринчиден арзанынан баштап кымбатына өтүп кетебиз. Видео класс басып коюңуздар туугандар, сиздерден суранчы. Анан тааныш адамдарыңыздар менен бөлүшүп кеткен дагы унутпаңыздар. Катарынан сиздерге шүгүлдерден баштай берели. Машина канча болот ага? 65 миң дейт. Жылы канча болду? 99. Телефон номерлериңизди айтып кетиң ака. 999 02 7353. Басын уктуңуздар. Номерин да көрүңүздөр, куртой номерден экен. 0077. Арканкы абалындагы бир сыядан көрсөңүздөр болот. Могул жеринде гана кичине урулган жери бар чыгар. Сіздерге 2104 унасын көрсөтөйүнчү, российский номерде экен. 04'да сурагандар көп болот. Жылы канча ака? 2001. Баасы 70 миң. Телефон номерлериңизди айтып кетиң эми. 51 27 3 а? Дагы канча? 27. Кайра эле 27. 27. Түшүнүктүү. Чалып көрөсүздөр. Мотор тарабында бир сыядан көрсөтпөйүн. Күчтүү билгендер болсо баамдап көрүңүздөр. Могул 06-ны көрсөтөйүн. Бунун баасын 80 миң деди окшойт. Баа сурадым эле. 65ке багылышты бербедим деген. 73 менен 11-27 98 жылы чыгарылган титановый дистерде күмүш түстүү 06 унасы туугандар. Комментарийге калтырыңыздар ой пикирлериңиздерди. Салонду көрүп турасыздар. Жакшы чехол кадалган. Пробеги 41 миң дейт. Дагы бир 2106 российский транзит номерде экен. 95 миң дейт бунун баасын. Нокаттан экен, Нокатта жүргөн жүгүл экен. 60ка багылдык бербедик дейт. Бир сыра көрсөтүп кетейин. Пробеги канча болду экен бунун? Пробеги 33 миң дейби? 33 миң. Түшүнүктүү. 33 миң 621 экен. Телефон номерлериңиз 78 менен. Болду. 78 менен 98 83 98 ми? Дал ушул номерлерге кайрыла бересиздер. Чалып көрүсүздөр. Бунун баасын 100 миң деди. Кеми бар. Көрүп турасыздар. Союз малындагы дискалардан экен. 78 менен 755 менен экен. 47 23. 78 жылы чыгарылган туугандар. Бунун ичин ачып көрсөтүп кетейин сизерге. Кожа көрүп турасыздар. Ичи кайнап кетиптир. 54 миң пробеги менен. Маңыздар караңыздар, жыгаш түстү. Кооз. Канча болот аба машина?
120 миң. Ваз 2109. 2001 жылы чыгарылган 0551 76 02 23. 120 миң. Российский номер деген. Дискаларды караңыздар. Стану дистерде. Ол не оған сұрап берейін сіздерге. Нива қанша болады ака? Нива қанша болады? 200 одасы. 2006 жылы чарылған 0772 63 43 71. 1.6 объем. Салондарын тартып кетейін, 115 миң екен пробеги. Сиденьяларға, чехолдарға да алып тұр. $200 миң сом. Туғандар. Инжектор. Бағасы қанша болады ака? Бағасы 140 миң. 140 миң дейді туғандар. 2010 жылы чыгарылыптыр. 07. 72 менен 22 10 91 номерлеріне байланышыңыздар. Салондары 51 миң, 61 миң екен пробег туғандар. Lada 21 14. Bas kaç oldu ağa? Bas 100. 0500 менен 0780 81. 2006 жылы чыгарылыптыр. 21 14 ынасы Lada. Деревянныйға қайча? Шундай. Ха-ха, болды. Привет, сізден бәка? Машина қанша машина? Сіз тартпайлы тұрам. 2010 жылы чыгарылған кен 0554 18 06 86. Российский номер деген туғандар. Күміш түсті. Мокрый асфальт түсінде. Титановый дистерде қараңыздар. Приора. Қанша бағылышты аға? Бағының 100 деп бағылышты. 100 деп бағылышты бербедіңіз? Бербедім, кішіне қошты одан. Кішіне қош керек. Түшінікті. Ағамын озынан бағысын ұқтыңыздар. Жақса çalasыздар. Машина қанша олды осың? Машина қанша олды? 150. 2114. 2008 жылы чыгарылған телефон номерлері 0702 менен 81 47 86. 1.6 объем. Күміш түсті. Таза екен. Қашан келді осың? Қашан келді? Оштөлі жүрген ба? 151 миң пробег. 151 миң дейді пробеги. Салон таза екен. Зыңқ, звер. Ха-ха. О, Жигулini көріңіздерші. Күміш түсті. Бұның басы 200 миң деді. 2010 жылы чыгарылған 990 менен 07 07 57 номерлеріне байланышыңыздар. Басын 200 миң дедіңіз баға? 200 миң кеми бар. Шашыластар 86-88 миң кен пробеги. Салонды көріп тұрасыздар. Жақсы бар. Магнитофондар дағы қойылып тұр. Жасалаланған. Үстіне
жүк тизгичтер дагы бар экен, орындуктар. Эгер жүктү басып алып, узун жолго деле чыксаңыздар болгудай. Тарам. Канча болот ака уна? 140. 2010 жылы чыгарылган 77 менен 61 84 25. Күмүш түстүү. Белжет унасы. Сіздерге азыр өзгөчө Ниваны көрсөтүп кетебиз. Yok. Нива канча болот? Сиздерденби? Эски жол экен. Ол кара түстөгү Ниваны көрсөтүп кетейин. 2008 жылы 400 000 сом сурап атыптыр. 0779 76 57 78. Салондорго келсек, Россиядан келген дейт. 6 ай болду дейт. Пробеги 171 000. Жақса сүйлөшүп, шашылып бааны кылыңыздар.